Assalamu alaikum бекендештер. Ушу домдордон квартиралар сатылат. Однокомнатный квартира, двушка, 3 комнат квартиралар сатылат. Город Электрогорский, улица Ухтомского, дом 10. Однокомнатный квартиранын баасы 4 миллион, 4,5 миллион. 2 комнат квартиранын баасы 5 миллион 200. Кимдерге кызык боло турган болсо, биздин номерге байланышыңыздар. Жакшы шаар. Азыр ичиндеги квартиралар менен тааныштырабыз. Екі комнат квартира, площадь 60 квадрат метр. Бұл кухняска. Семейный ипотекаға болот. Стоимость ремонты менен 6 миллион 100. Бұл биринчи комната, чоң комната экен. Ванна. Туалет. Одна комната 4,5 без ремонта. Однокомнатная квартира 4,5 миллион. Да, 4,5 Даяр готовый. Каласаңыздар ремонт. Без ремонт алсаңыз бар. Каласаңыздар ремонт алсаңыз. Bir bölümlü kvartir. Bu balkon. Eşik. Входит с полным ремонтом. Bu balkon. Душу. Вот так квартира продается без ремонта. Вот она. Aşağıdanız tuvaleti. Eğer remont kılatırgan bolsanızlar, şunday remont kılıp etkenizdер. По желанию. Без ремонт аламыз десеңіздер, без ремонт. Уже ремонт менен потолок, надежный потолок коюлат. 2 комнат квартира бул. 3-нчи этажда. Креслер мебелди коюп жашай бересиздер. Санузел, туалет. Бул экинчи комнатасы, кичинекей. Ушундай кылып ремонт кылып берет экен. Кимге кызык болсо чала бересиздер. Баягы домдон 5 мүнөттүк жолго ушинтип көлдүн чекесин жасап коюшуптур, мындай сонун кылып. Наркы өзгө беседкаларды коюптур, шашлык кылып жей турган. Өткөндө түнү келгенде вообще жаркырап аткан, азыр күндүз болгон үчүн светтер өчүк. Вообще сонун. Ана жерде волейбол ойной турган эмеси бар. Домго 5 мүнөттүк убакыт. Баары бар экен, магазин,